Ia le fasili lo fia tuina atu fole te taunta tu talta noai. E winga I tūlanga o whamasinonga I te tonu si o tātou mālo to tasi Samoa. Ale nei fasili, o te ilo o tele in tanoina fo I le tele o wa lesi whasalalau o peata whailangi. Ai o se mea fo I fia tuina atu fo I saka I kalimba se ngala fo I so utou fina ngalo. Ina I whaapea ona tātou whetu whai whaatasi ai. Tonu fo I pe langona mai sesi se leo o sesi o tātou pāanga mo le tātou polokalama. Ia ona whaalongo na whai fo I lesi fuafuang, wapesi o tātou ia. Ia le whaapea o. Tātou ia whai lunga o tātou manatu mo mea tātou tau te silifia mo o iloa. Ina ia whaapea ona mo ai se tasi. I tū lango o whainga whamasino. Tā lofa. O te momoa no silo le lofa le atua pe a whai o maulunga pele au le maasina le nai tū. Pe a lava le tū o le hemisphere po le ke lope lo e au mau mai ai ma mau le nei pulokalama. Tātou whawhitai whaatasilu tātou tapau whaasina. So I fua malo lo ina wha o fuina I o tō ia maise foi. Ia lo nei vai. O te whaatalo whaatu I le atamu wātoa, I tupu mai, I tamali I mwhai lau, I whai tuam tausi sao am tamai tai. Ia maise lava o tātua inga salivi, I tai o e ka le sia, ma whai au, whawhia ngainga, awha upenga, I ngā luenga ese po whata whai taulanga ese po Samoa, Rick Samoa, po whafofo. Whaftai mo lau tō ngā luenga le mele I tu whaleanganga I o tātou tangata. Au sa ili mālo pei la tō mo se lumanai lei. O a ingo la whanga ma le mālo, ma si o tātou mālo I Samoa, le ngata li tuto tasi mālo Samoa tuto tasi. Ia e wha pēr fo ia le territory Rick Samoa ia manu tutuila. Sa u whalongo ina lava o nei mea o tate le wha maonia po la a o mea pe fōlinga mai e wha maonia ono. O le tele o nisi o tustusinga ma nisi o whaamtalanga o penga ta whailangi. E winga I whaamasino tātou I Samoa. Ma e ala no whape atu o te awai le tūle moni tū langa lea. Le ala o tala no atu ai. Ona o tātou o Samoa. A kako wa ai le population na Samoa lo iai nei masarupe ai. Me lalo ma lo se la wafe I la tō o lo I tutono le atunu. Ai mese lava ia Samoa tuto tasi. Le whapitoa pe la whamtalanga lea. Ona o whaalongo la ia mo wa ai le whaingatā tele ma lo iese me o lape ai tu lango o whainga whamasinonga. Ai maise lava o ngā luenga whapitoa e whaasino Ie o ta ua o whaamasino I te tonu o le Department of Justice I te tonu o le malo o Samoa tuto tasi. O le ale whawhitauli. Le mea lea lo kauwalenga Britania lea lo talo so tangata. O le conflict of interest. Conflict of interest. Ia po whainga me ono a fia ai ono o le whaia. O so o tanga ma whaia o I lātou o lo o mia nei tō whinga tele. Ma I lātou o lo tu rai whamasino. Le tu te ma le tu tang. O le mela na le o lo. Sa whanongo longo o tala mai nisi ngafa. Whamasino sili.
o isi whaamasino. Nā mea, tā te leo mautino tonu pe le ale moni o le ale sao nā tūlanga. Ai, pe a tātou mawhauwhau. O le te leo tātou Samoa kau ke aku o le mea sili tāu ia tātou o le ngawha. O ai wheo te punga mai ai, mos pataitenga lo nei pai vai. Ia wau no whanau samtau. Ia o te ola le wao samtau ma whasito tai, ma whasito tai ta mā aole. Samtau I whalatai le tina. O lono winga. I tūlanga I o le afo I o ia tau ia la tau. A ulai titi mai a PCI o I lava sa wha mautu I o langa si vanga na aila le whai unga o aso I Samoa. Au te malanga ese mai I sa o nofo lava I tōna samtau. Ai, atat, le ngawha ala tō tangata la tō yelo ni tangata. Ia, o na ale, o au le tupu langa lona lua sa ola I fui upodu. A tupu anga o isi lunga atu ia tea. Lo o grandparents, umai I tue lua tinama tama. Io savai. Ia, o te lewhia ta uina atu le, ia ngō nuu savai. Ia po ala la whanga savai. E o mai lātou ma ai mese fo I o suafa o a inga ro ia. Inan, ia tātou Samoa. Ia alolofa pe I o ka o mai whamai o la konga whiola mai I kupunga mai I o lātou kala leale ngawha tala ia. Ia tau ia o te mita I telefo I lo o tupu anga ma le nā fua mai ai I o mātua. On both sides of the aisle, I le tua tama e mese fo le tua o le tina o savai I lava le amtango mea O tūlanga la ia wha pela o na iai. Po fea wha iai mo kākou Samoa le kiki. Less than 200,000 lai Samoa. Ngāri fia. Manei, o ave manei mai lato ma wha masino. Po fea lava ka wei e ke I lava wa milu wa ma ia ia. Mos wa taitainga. Ina ua whaia le wha masinonga leo ke ka ua lako o le case of the decade so engo la mi tonu le na mawai atu nei. Sa yese popo le ngala ono nei fa upunga. I tu lou lava pe sao pe moni pe afa mai. O si fa masino leo kalasa. E ele fa ya ma limongi ia. Ma le fai pule leo. Ai le ia se so ka ika mga ku kele natu la. Ai pau vale mea pa oka le kio a o mingo kolo. O manatu ana fa atu pui for tangata ia. Ai tau no fa pe atu. O no au ke support ke I le tu ale fast. E kai o kadia e au lātou mo o whawhetai mo o whapea. O le whamasino, o se whamasino. Le leite le o na whai unga ma se a whamasino e a mi o tonu I ana whai una mala na whamasino. Wau te leo mai ruaifa mai e tau songa, mai e first cousin ia li mongi ma le fiongo I le whamasino. E pēr no whai atu o upu ape nei. O te le mai tauina lana le o lo I aisaka ika me whamautu I nena atala, ai ngā atala ave lama. Te le whape atu. Ai pese I o tu langa na e tau tatu vai. O le fasili na e whapea. Ai se ola se me mawhaimta atu whae fo ia nei whawhitau. E ili taimi no whalongo atu o I tonu I le no fo inga lenga pai inga lenga te atu nei ali a pali mia ia le fionga ia fia me Naomi sa whaile tala Naomi na bovatu se suggested fo le se mai se wha masingo mai whafo pa
ia sa whapea tala Naomi po oi edi na se tulou lava. Oi, ma whai ngai ma kuko kasi ngai amu. Ka ko pule ka ko ia wale whai ma ka ko am single ala ko e wako fo i le lumu. Toi whai atu i pālangi o mai e pūlea ma whai wha am sinonga tātou nei Samoa. No whale mo ma whau. O ma whau li whapea. A whai o le tūlanga lea o whawhita o li siri lea o no tauti o le conflict of interest. Po ono so tanga ma whai a tangata i tūtangi mai tū te ma whaamasino. Le ngata i le extended family po la inga lau tele. But flesh and blood. Ia te aula. O le tali na. A wako whaamasino pālang. A wa iaian tūlanga whaapea o me whaapea nei e whai nga i e whaapea me whetaua i e whaapea i ai tū nei o malolosi ale tua ngai mal malo a watu whaamasino pālang. O la tona e leai lava se mea o la kako kalangoa ai fua ma tātou whai upu ai e winga i le conflict of interest. Ia po le manatu whaapito i tūlanga whaale sootanga po whaia whaale ai. O le tali na. O le tali ia tea o le tali le na. E te tau la o na watu i e whaamasino i whaf. To ia i e whaamasino nga tūlanga fo i la aiti fo i tinga mo criminal court case e whai so. Ai lava e lelei a tātou whaamsina whai ai. Ai a whai al whainga le tūlanga tātou whitawa i pēr ma tūlanga me tutu silima. Ma whaapea a inga pai a la whai. La whai e kausonga ma pai ma tūlanga whaapea. O la utali lea tūlanga. Ia watu whaamasina pālangi e whai alta. E leo se ia te au. E leo se whailoma se tau ilano po whaapea whaalea whaamasina. O le mea te tau na wha. E le ai fo sisi ala ma whau oi whaapea. O le se tūlanga whaawau. A whai fo ila whaamasinonga. A e le a wai sei tū i le unga le whaamasina. O lona winga. Ea. Mui no kuskusi di ma le whaamasina. A e le toi whaapea koe mui whaapea mai ia langa a inga ia inga o i o. Pai la fai ia so kanga nga me tūlanga whaapena. Na sa ulima sene tuinatu. A tono fo ia se fina ngalo ese fo se si tuina mai lunga te si mai matato tanoi. Please love, like, and share, and subscribe to our program. Ia lama so fina ngalo, mole, mai sa ko meni, no mai I subscribe to tato pokolama ina ia whao ina pea. O le tato mata upulo no lua le la tuinatu na wala au mai se tasi o li o lo uso i New Zealand whapea mai. Si whai asa wha makalanga e wha ua wil tu langa o taua leo lo whai nei i le Persian Gulf ia po o fo Iran ma Amerika ma Israel. Ia wha koe alal mau tupu, mai se wa ese anei ma wha talanga o South Solomon. A whai o iei nisi o tau o iei ni tūlanga fo e o tau wha fonga fo i tūlanga o penga te whai langi nei waitai. Ia o te wha moni. O le nei le tu, o le kele o polo kalama ia lo whai. Podcast. Ia le wha pe o podcast uma. Ia podcast. A mise lava laia. Podcast a palangi. They throw almost anything they see on their podcast. Ma ruako wha mkalanga. So, o lisi kanka pe koluanga podcast, kolu wha lima podcast le asa kasi. And all that person is doing is just copy the information there. Also my only with 10-15 minutes. If I can podcast umala ia.
Ya ole umi alwa pe afai kula fa ko also but this podcast because of some other new information he saw and put it out. E malosi tele kele olau fai podcast ia palangi ia awa le ka ke mamna ne ia e mo ka ia se le ni ia tangata. So anything for the money. Tu langa na leo lo ia. Ala tu na tu a le me o te fai tete fo ia la tu na tu stella. O whaingo au podcast pa o mai i news wa pene. O lo iai lawa ia lau whai news i ngi Amerika. Mea podcast e se mai lai i whane whasala lau tele leo pe ta whale le iai le CNN o le Fox o le NBC, APC, o BBC, whatever. E le ngata na orwa pena ai o te toe o ke anu foi kongo o information mau mai kongo le. Whasalau kongo le military. Because no matter what, po fe mea rarima I ma omo, tu lango me whapene, a mai se me o tau. E le ai se me sili o ngā sound whamtalanga. Ngā lo information e ke mau mai kongo o le military. Sometimes the military will not say the truth about that incident or operation at that time. Ai ia le kaimi pe amaya ona toe furi lola ia tu sa uma me atu la uma me tu me pe aisa. Yeah, because of the the confidentiality or subject for ngari ngai au fa di lino wa ni me le town fight o ina mo or me for now tell you I'm a veteran. I have some access for it como me fa pena como le o agency ale malo lo ia foi inicio o te masani ai ma le mo lo foi que le ka okunga agency o lo foi Darren Law. She's one of the most sophisticated agency como le o le malo America le director ai at my kailo o Tulsi Capita si tene le Samoa le o le mela na mo mai e whainga tā whaino tui nā atu se whamatalanga fo I le pēr au loa pēr waka o ke vai kula le saule le whamatalanga the main podcast I use ai wai a kunga inga wo so mai au ko hive ko o news al AI po fe me nga po me kakale me sabi ko tongi mai lunga ona whaili o tūlanga whapena ai o se whamtalanga whapitoa lava e winga le taua leo lo whai nei I Iran. All I'm gonna say is this. It's over. It's done. Finished. Pau. Wa uma. Wa pulea nei Amerika, the Strait of Hormuz. I le astonai, ina ua maea le mataulia foi le sifuru waso le na tuinatu. Ceasefire ai pe whaamutai nai pa whana ai whai se tanoanga fo I lea ina o talsanga mai Iran ai a fo ai preside ai le pale mia Pakistani o ngalula I o Vice President J.D. Vance ili whatanoanga o the negotiation le and waku Vance ai aku ia le vaenga le IRO IRGC Iran Republic Cards Corporation po la tolo tai te wan kai minge o le lopo mo kai ka ia o tele uma tai tai o mali and they come with a list of 10 demands. O se kasi o parte ngā demands. E whapea, e kokongi uma Amerika meio whalega I ngai kongo Iran I le taua. Ia maisi atu langa uma ma whapea mai o le Strait le Hormuz. Le ka kalngo so ina wa.
le faina o le o lo pulea pe a Iran. Ina ua faina la President Trump ua fail lea o le lipokinganga mai Vice President Vance. Whapea mai, yeah, mai maukai, whatever we can do to accomplish everything, mafisosongi e langi swau, whaalulo. Send lawyer ya frikit spot manuao ya lo o le USS Frank E. Peterson ma le USS Michael Murphy. I te tonu o manuao la nei, o manuao nei na o atu lo i laso ko ngai. Kusa laso ko ngai ngai mako aso sai te uto. Ma ua whaia makalori plakei. Ua poloka e le plakei la e iei ona tutuunga e whapea. Tel vele leo tele na se ka ngaka. Ko mai ua sasa se whaano. O le alula o whamanuao ni e lua. Ma vaenga le United States Navy. Mea mua lava. Ina ua whai aku ia Amerika ia Iran. Ka kala lo le Strait of Hormuz. Po le vai nuu le Hormuz. Ai whamai le kala. Ia le lawa tala. A sionga ponga. O lae kele le mainga lae. E whakalo ia kilia. Ai whai mai whaupunga. Ua ngalo, kwa i ngalo ya na kou ele po whea lae ka kao solo ia mines ia ile o ngā sami lea. Ia ele whape aku ia Trump ia le koe whakali se si vaso ai o e. Wa ua masani ai nei Amerika. Ai mai se President Trump. I lea mio lea Iran. Mai ia for the last 47 years. Ai mai se lava o la tau mai sa la elu. They will start something and then ended up they lost. They completely wipe out. O whakarsanga lore ceasefire. A uma la ceasefire nga pola le ubinga. Malfa mga kuhape wa uma. Ai uma I whonga. The days that was given. Po aso ina watu fail ceasefire. A aso fo inga o le plan na ia da. Ngila wanga sisi mea matoe. A makango reload. Ia la ko. Au pegam tu langa whape na. Melana ele sao ya President Trump kaiminge. Ngal fai mai ua ngalo ele mea pinga abre la koube me ka kausolo ia mainga ngai kongo le lo ngā sami lea. Send in law ma vaa ia Amerika. Fai le plakei. Te kakalonga mo bona plakei. Au I muli a se I. O le me mua lana fai. Ua faa pea lo nta mo fai Amerika. I se awala vavea e kilia su e umal melo ia. Ia maina ia a Iran. Ma whapea ona kilia e se sometimes they were just destroyed in place. Sometimes in whaianga pea whape mawhai o ngā deactivate ia pongu ia awangi ia whainga pea pām tulang whape na. Wa iai la se awa no o mwhai na kilia ai. Ko whea iai wa. Ai le ilonga kilia O leisi la mena tupu teimi lea. Le mana na o le langi soa ina ia abralu peo femenalu ia. Mwhainga kou make mainga le me waalu iei vaangi e ku mai lako soa. E inga I waa fo ina ngā uku mai lava I lungo o Saudi Arabia. E pausi ona ponga ina. E koe sau umai kongole o le Strait of Hormuz. So e whainga tā lava la. Femena ri fa se lau wono valu. Pole. Ono se lau fa valu. Tanker. Vaso au. Wali liu ese mai ole menga I ka uikong. Ai au mai I il mea kau. Se vatula le ngole pe manatua u tōpore al merku. Le mea kau Gulf of America. Nal mea kau Gulf of America. Le iwa aifa ta se tātou ian I ia onga se tu se meka o se Gulf of America. O le Gulf of America
It's the same as used to be Gulf of Mexico. Na presidente lo ya Trump mai o la mela ka o Gulf of Mexico o le ke le Gulf le o le afo o le lagoon po le area le e cover mai America. O va o mala ne bo mga America e na mai o Trump ia bo atu wa uku o la ko va ma wa kele ku pe America e mo wa o lai felisi mele o sapala ia mai ngi America kai min ngai Venezuela la le kele so ule Venezuela o le wasau mai America fa kau mai America o le reserve la le America le o i o level le wa uku koi va aswa ule tele a mai sa va mai lunga Europa o te lo foi la o ye foi la ni va mai tato fight to le West Hemisphere North South Hemisphere le lo i tato i Samoa ma tunu o Pacifico New Zealand ma Australia le wala ku el so ule America because America they are the number one nation le langi ako i le swao ayala ona le fa'alua America lak swao pe nga lufa pito fa per swao was one of the main income for America I say on fight tete for America a couple things more or to langa le environment wa ka kwe lo le or swao was a sili le fa le Chisio manga ile ngatel sami e fa pe fo yo fo nga ele pe on sa swao o le merna le wo ya o uma mayava o nga I ala ka kilia le vai nu le Hormuz ile se fulu le taiao nei la son fu nei ya matou I nei America Utah le o le se fulu na ta sa matailoa ona tatala ia le vai nu le Hormuz o tuunga la nei o le vai nu lea mua sa se va o loa po se va suau o malaku e aluanga Iran lua sa se va a Iran po se va e sau mai kokongo Iran e aluanga I fafo o lona wing e pea belenga fai Venezuela ka ofi le va expect uma melo o iai wa e iai mea sa tutupu le sa fai e sainga le makwale fia ia President Trump ina ua faasa makfako ia Trump so se kumu lava o lo fai perfecta o inga ma Iran ma le regime la Iran o ia ngai I kaimini ngai o la ko raise le ko tariff ko meo o lo fita o inga ma America I le 5% you don't know inga fa pe o se tariff ya fo se lauka la ya le se la 5% le bena na le o lo ia ai peita iani wa ia lisi a wala sainga o fai wa faaui mai kua ia mene o upenga anga isi ia tunu la iti fo ia le ia Pakistan o isi ia kumu la iti fo le manatu ai a ola tolanga e o mai sal mai pe piki mai ia Iran ia upenga nei manatua for the last 34 years o le vele sa fai sainga o le faa upenga ina o Iran le ame Iran nga fai o Iran nga ia faa upenga ina nga proxies ia le Hezbollah o le oh gosh I see isi tele o isi terrorist group le sai tonu o ele ISIS ia le oh my goodness yo but o le menga sa faya mai saina fa kumu le ma fa pele o lato o le wa ia
Iran leo ilo Amerika makungolo langi kwa top notch level lako au penga leo ya wa le leo ilo o le lava but for the last 30 years of so swangi ya sainga ile la uina mayo me tau sophisticated modernized weapon system mo Iran anan menkup same thing lenga kupu Venezuela o so faya kwa Amerika ku ele ay mas kwa le ilo lako radar their best top notch radar system and everything destroy yung ona tato on kako ilo la ya le se senga o tu move fa pede ya there a lot support the same so o le mea senga fai nga le ngofo ngofa maka le mea le lo tupua and wish ko ile e mafaya Iran i au penga na lato pausia o kike pe fakama ia Amerika ma das fainga Amerika well mo to asisea na mea le la wala tu nofo ne le no pala me la fai wa o pule Amerika ile soa o Venezuela pule Amerika soa o Iran la me la fai yo ya la kole wo mai va ili le Persian oil Gulf of Mexico le wo ta o ne President Trump or Gulf of America u ko la ko soa uma o le tūlanga la na leo lo ia i nei tātou te o kai mina ngei wa ka kala ia le Strait of Hormuz lo ia i pesfai te tenga langa ile i kilia e se uma le minefield le ia ai wa sa o loto lava leo va pa lava le mea i sustai i ala va po pathways i lungo sami ina ia o ini fa le ton o le mea sa fai Irani i aso i se fulu faia sa ceasefire e a vakula va ia o le ko o le la te i va sainga tanker sainga e uku mai so au a ko fa mai se lau fast food 1 miliona e a foi e maua Iran le asa kasi ile pai le so au le saule Iran ile vale le vai nu le Hormuz Strait of Hormuz. Se lau fasu valu miliona ile aso. Ia ka uni fa akele se fulu ok. Ko am ka kia le kin o le fainga de la to mesai. La to te fainga me fa setia ai fo ile le manato Amerika mai si ma ina ia la ko sa ui ai a life a puku wale kupe leo. Ko fa ka ngisi weapons tu lang fa pena. Ele isao umala i the administration now, the President Trump, President Trump malang administration, going a IKEA going a alfanga there, for what we not to ele, lato te fire ile tulang, ia tulang a fape. Ole tala noanga na mole ne yaso. Please love, like, share, and subscribe, and write a comment. Say hello and tell me where you're at. Pafkaila mo tele go to o lo sangi mai pe. Tau no family at or lo sio wainga o lo yaingi on the le afoile le kaimi o le we're gonna move to a new house. E wa fa tau fa le fo se fa na. Ya manga o yo ma ba ko ma ngofu. Yeah, therefore, you're telling now, you're tapping a pen on me, but we still have between now, Kawia, you like, yeah, well, mako me ol mako fale fo. Te no foi fe tau ia I foi. On to telling our grandchildren now, okay, there for space a car five ko mai kimo. My foi. So that's what's going on right now. I come file at least 1 or 2 podcast ke vakunga ile sama pa itu lang or payaso
from now until then, ae tau no whapea atu, whaftai tele mo lo tō manua, whaftai mo le taimi, whaftai mo le tō nganga lango, ma le tūfoi o le comments between the mai, whaftai lava, le ai lava le o wai atu ina I pistusinga muli pe iai se whangā I ngana le te tau wai no lola I o tō tangata o ina pe a whapea o tō ngana a le ngata foi lea o te ilo te wawai foi I le categories hui o tangata te o tele la wao nai tangata mātutu o rea lo mai moa mai I siau pulo kalama vai. So I am very thankful for your attendance or you in support of our program. Paula subscribe, please subscribe. Ma tosani ma share kung tato program ina ifa pea ona mawai pea li tulanga foil faror lumor tato or tato podcast. This is Eneto, host of Island and Iron, a veteran state. Ma le angango le alofa tele a te o tō soifua ma ia manuia Semper Fi.